सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूपमा अतिक महत्त्व जागो दे थका मसेका दुगो नेपाल मण्डल दुने बसोबास नाचौपी हिन्दू व बौद्ध धर्मावलम्बी नेवातेस थपिनिगो सांस्कृतिक विधि व्यवहारे आज अजिपिनिगो पालन से यानावयाचंगो परम्परा या त थौ तकन माका तगो खनेदु जजलपा नेपाल च्यानलले नेवया जाझ नेवा मसेका सयासना देपी सकल सोकमे भाज मेज पिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु से नाचना जी अनुषा दक्षिण दुने लागो छिन्निलाया त खुगु ऋतु बोथला तगुदु थथे थिथि ऋतु मध्य न बसन्त ऋतु तस्क न्यायपुष्य चङ्गो ऋतु जोगुली थुकिया त ऋतु राज न थ्यागुया थोइले मौसम अनुकूल जोयाचोनी गनावने थुङ्कुगु स्वा सीमा खे आदि बसन्त ऋतु हाक्न चुली जाका वै थथे थौए ज्याजो सजिमिस सिल्लाथो पञ्चमी अथेथैगु माघ शुक्ल पञ्चमी खुनुहनिगु श्री पञ्चमी विषयले छगो रिपोर्ट निभेटेनागुदु स्यादिस दक्षिण दुने लागो छिन्निला या त खुगु ऋतु बोथला तगुदु निला निला या त छगु छगु ऋतु या ना तया तगु खनेदु गथेकी बसन्त ऋतु हेमन्त ऋतु वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु शिशिर ऋतु शरद ऋतु आदि थुपी थिथि ऋतु मध्ये न बसन्त ऋतु अति कन्हे पुष्य चङ्गो ऋतु जुगुली थुकिया त ऋतु राज न थ्यागुया थोइले मौसम अनुकूल जोयाचोनी तस्क तानैगु अथवा तस्क चिक्विगु न मखु गनावनी तुगुगु स्वा सीमा खे आदि फुक्क बसन्त ऋतु हाक्न नुगु जीवन जोना चुली जाका वै श्री पञ्चमी या त बसन्त पञ्चमी न थ्यागुया दे दश माघ शुक्ल पक्ष या न्यानुया धी या त श्री पञ्चमी थ्यागुयाई थुक्नु महामञ्जु श्री विराजमान हरेक ख्याथसे भक्तजन तेगु उपस्थिति खनेदैसा सरस्वती या त नथुक्नु पूजा या नावगु खनेदु बौद्ध धर्म अनुसार मञ्जुश्री व हिन्दू धर्म अनुसार सरस्वती या त ज्ञान देव देवी या रूपे माने या नावगुदु सिप ज्ञान व शिक्षा प्राप्ति या नीति वस्पोल पिनिगु पूजा यागु चलन्दु श्री पञ्चमी खुनुहे मचातेगु न अक्षरारम्भ यागु परम्परा दु थो देखुनु अक्षरारम्भ याकलकी मस्त ज्ञान सम्पन्न जुइ थैगु मान्यता दु महामञ्जुश्री या त सस्माजु अथवा ससुदेय रूपेण मसिके फै श्री पञ्चमी या त बसन्त पञ्चमी न थ्यागुया थुक्नु हिन्दू व बौद्ध धर्मावलम्बी सकस्या ससुदेय पूजायै ज्ञान व सिप आर्जन यागु दी कथा कयातगु श्री पञ्चमी या विषयले छगु रोचक पाखन स्वाना चङ्गुदु
श्री पञ्चमी खुनु विशेषना स्वयंभूया लिउने स लागु गोपुच्छ पर्वते भक्तजन्त पनिगु याई थन अवस्थित तुयुगु चैत्य दुने मञ्जुश्रिया पला खनि दुसा उकी निग मिखा नदु उकिया त मञ्जुश्री स्थान न ध्यागुया मञ्जुश्री पर्वते अवस्थित देग जोगोली मञ्जुश्री स्थान धागु खसा गोपुच्छ पर्वत न ध्यागुया थोय चैत्यस उफो स्वा जनाजंगु मूर्तिया नाप निपापाली मिखा किया तगुदु थोय मिखा दुगु पालिखना थपी न्याक्को हे सस्युसा गुरुपिन्त हेला या मजु थैगु सन्देश बिया तगुदु थन माघ शुक्ल चौथी खुनु अथे थैगु श्री पञ्चमिया छनु न्यव भक्तजन्त बना जाग्राम जनेगु न याइसा सुथनाप्पा मञ्जुश्रिया पूजा याई थुकुनु निश्चित ऐथे हे थाथास श्रद्धालु त वेगु याई थासा थनया अंगले आख चेगु याई मस्तनिसे हरेक उमेरिया व्यक्ति तेस थुकुनु मञ्जुश्रिया दर्शन याई आधास ज्याजुले दिपाय इजु गुदु दिपाली पाहाक्न थोय विषया पुवंक रिपोर्ट सयादी फै उकी आयात पल्ख दिपा दिपाली पछि त हाक्नच ख ज्याजुले लस्कु सेना जना छिसा सयासा दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले श्री पञ्चमी विषयले तयारी नागु छगु विशेष रिपोर्ट नेव्याजनागु ख बसन्त पञ्चमी न थाइगु थुकुनु हिन्दू व बौद्ध धर्मावलम्बी तेस सस्माजु नाप बोधिसत्वय रूपे माने नातम महामञ्जुश्रिया पूजा याइसा थुकुनु हे मस्ते त अक्षरा रम्बन याकी आधासा सोयादिस थोय विषया पुवंक रिपोर्ट
अतिहे धन्यव थन स्वयम्भू चैतन्य न्ह्यने मञ्जुश्री गुरु छम बौद्ध विद्वान यात दीक्षा बिउगु ख थाई धर्मश्री मित्र नायाम उम बौद्ध विद्वान यात महामञ्जुश्री नाम संगति दुनिया द्वादशा छेरिया अर्थय विषयले दीक्षा बिया बिजागु ख थैगु थापुदु थोसगु अतिहे मुमंगु विषय ख थथे स्वयम्भू ज्योति रूपिया न्ह्यने धर्मधातु मण्डल तया दीक्षा बिया बिजागु दी माघ शुक्ल पक्षया पञ्चमीया दी ख उकी नेपाया बौद्ध धर्मावलम्बी तेगु नीति थोदी अतिहे महत्व जा छिगु समाज थुकुनो काइगु ज्ञान अथवा सिप्या त ब्याक्ल कथा कया त गुदु सरस्वती देवया त भागेश्वरी महाविद्या महावाणी शारदा ससुदेव व सस्माजुया नाम नमसिके फै यचुसे पिचुसे व तुइसे जोना तुयुगु व सपुना पेकलहात सफु बिना जपमा जोना छपलहात सुवा बियाजोम हे बाम देव ख सरस्वती नलिपि मस्ते त नाप्पा आखसे निबले सरस्वती मन्त्र कथ सप्ताक्षर नमो बागी सोराय थका बागेश्वरी या त प्रार्थना याना थुकुनु निसे नापाङ्गो पलान्याकी गौतम बुद्ध तक श्री पञ्चमी खुनु निसे बोधिसत्व रूपी गुरु पाखे शिक्षा न्याकुगु ख धैगु कथन्दु स्वयम्भू ज्योति दर्शन्य नीति श्री पञ्चमी छनुन्यव महामञ्जु श्री लासा नेपा बिजागु ख थाई बौद्ध मार्गितेश वस्पोल्या त बोधिसत्व ज्ञानी विद्वान थका भापिया त गुदु थथे श्री पञ्चमी छनुन्यव तापक्क बिजाम मञ्जुश्रिया त्यानो लङ्के बी कथ बहने पाखे चिकन बुका कने खुनु पूजा यागु चलन थौ तकन ध्याना जोंगु खनेदु वस्पोन नेपाय दुने चोभा दोया त तछना मुना जोंगु ल पिछया मानव बस्तिया नीति योग्य याना थकुगु ख थैगु नेनेदु थथे नेपादेय राज्य सोना थकुम वस्पोल्या त थौ तकन हना वगु खनेदु नेवा संस्कृति कथ ससुदेव या त थिथि हल जोलय नापनाप कप्या निलान कोख्याकेगु चलन्दु ससुदेवया पूजा यागु छोले छाना तगु स्वंग अथवा न्याग मस्यंगु आख्या जाकिया त वा मथि कुसे खुर्का छेगु चलन्दु थथे छपल हाती सफु व मेगुल हाती बिना जोना बिजाना जोम सस्माजु आखजक सेनी मध्य मखुसे थाज्या सुज्या नापनाप बाजा थ्यागु न सेनी मध्य ख ज्ञान गुण बुद्धि विवेक या द्यजुगुले ससुदेवया भक्तिभाव छिगुनुगुले सदा दया चौसान श्री पञ्चमी खुनु विशेष याना वस्पोल्या प्रतिमा दुगु हरेक थासे भक्तजन तेगु उपस्थिति खनेदै थुकुनु यलया लेले गाया सरस्वती कुण्ड व ज्ञान कुण्डे मोल हो वनिसा अन मेला नजुई थुकुण्डे मोलिया सोकोतक लतो नथासा खल्या मस पेमस्त खल्या सैधैगु मान्यता दु भिंगु तेजुगुनी ठुकुनु छुन संस्कार गज्या गथेकी बरेछुइगु इही मच्चा जंको इहिपा आदि या त साइड स्वेमवा थाई
सोयादिल ज्ञान सिप आदि आर्जन यागु फिङ्गु दी कथका या तगु श्री पञ्चमी वो थु दिया महत्त्वय विषयले तयारी नगु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्या छ नेवा मसिका छित गठेताल अथे थुगु ज्याजो छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिष्य गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वाहक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले छिगु नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथा थुगु ज्याजो छिस छिगु नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर व एप स्टोर वना डाउनलोड देना सोयादिस नाप नाप थुगु ज्याजो छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुन कथया छत सुझाव नीति सापुत आदि त इनाप्यासे थौया ज्याजोस जी अनुसार ब्याटेना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयस नदिस शुभ